ole tuntum chu Dr. PC Biaksiam Ziak sang ni som ni USA President in tlan chung chang kan ngai thla ho don ani Dr. PC Biaksiam hi zofa te jinga relo kan tamom lowe milar ani mai pia lama hian mithiam ani boka chuwangin he chanchin ala khompo hi arin tlak hle tura kan ngai ani thubel chian dol lo laka fim khurngai zo na tam tak kadon amal malaka chan sen lo te chu atlang pui chawin a wholesaler on chan katum don ani mi kanin ang lowa then ka chuan kan thu post chiar zo nu loka adanga omle to em enge tampui chanchin sel tia chanchin tar omle ngal zung tura ngai na kan neya atha e kan ngai vena mitam takin mutmu po kan tu theilo hial awangin an thiamom khop mai chuti line tv le chanchin bute media ranga tamadin mun athalo lama soina le pu chiat na te thu alo in cycle nuk boxia USA chanchin tar puang tu tela tanlam nain media hi anin dona mun pui ber miril ru an du dan dana an kai hruaina le an hruai bo na ber ani boxia kaini mizo Christian ko rangami tramata na tanem ngai tong trai thin te ne na thilom dan tarlan hi chol san thei ani talo ani tundin mun kan tarlan nunung nimin piami ang khan trama zani som tumpani Biden a zani le som ni pasari tia da epox time chwaka aladang lamri lo ni inalang trama lamin zani som tumpani antlin tak na chan hi an vote mu zat zani som pali tia CNN in atarlan ngar kha electoral vote thum omna Alaska le vote som panga omna North Carolina vote chiar that nuwa tramalam man chak thu news channel rang CNN point second nga vel an flash zuai anuwa an thup zui le tak ten an puan to wanga bel ani official deuh chuan khoi statement ne tu an la puang lo vek ti chin chi aila tuna hian abuya wanga vote chiar that mek na state pathum Nevada electoral college paruk omna Arizona electoral college som pakat le Georgia electoral college som paruk te an zo teilo chiar tur 1% emo ayatlem emo mabak ani ireng chungin an final du tlat lo hei hian mirul ruwa ngai that lo na in bum na om le donim ni achak zo kan pon mai chuan le lam ho atanga boina an hlau nge ni jok chuwangin he America in tlan hi abuar chuar ti pi lam ani hei wang hian ring tu ten thanem ngai le solin kan tong trai ngai in tla da a thei lo setana hi pai thlakin om ngei ro se hei wang hian vote ti ching pena wanga Biden a marhuai na vote som tum pathum ka pai le ri angai ani state pathum court tu buai nei mek te din mun heng state pathum dang Pennsylvania electoral college som ni Michigan electoral college som paruk le Wisconsin electoral college som nei theu an vai in vote som li paruk lai nei Biden ati tlin na state ni bok te hi chiar tel tei ani lo le a chuwangin heng state buai paruk tel lowa Biden a vote mu za chu zani som ni pasari heng state buai paruk tel lowa tama vote mu za chu zani som thum pani alani ngar USA hian state som nga a oma heng state pathuma thu buai court chin fel tura zual ko ani chan chu in tlan lai mi thito sing ni chuang zet vote an tlak tirte mi pakhatin voi engemaw zat vote an tlak non te daka vote thon ni an backdated vak te vote nei tu ming hriat lo tam lutuk te an state a vote nei teya in register aya tam te in vote an tlak te ballot paper lem siam chop zan lam le jing dar li vela aru ka lo thleng thut noi chuang zet Biden a vote hlang hluk omna anti te khan nia Supreme Court a enroll to Department of Justice a luber Attorney General William Barr chui fia tura phalna order a chwa to boka tama campaign team lamin affidavit le testimony witness bu cha loi tam siam election thu buai case an siam sakchu thelu to ni in tuna hian thu buai rit ber mai chu courtin a chui meka he thu ka zia lai mek po hian kan ne to ani lom ni anron puan chian hle hi le tia news puang tu then khat thu puan min ril om noka kathunar pakhat Dr. Steve Tarlia point courtin vote le man pai chua nem to em awangin Pennsylvania le Michigan a te chuan Republican an chak ani ruai me ti in anron puang boka
ma se court ro rel na kal me ka hian court thu chuak chu do thei takin ilo ngai chang angu thanem ngai taka tong trai chungin kan ne ngei don ne tu pathian wangin heti lai hian democrat ho chuan court thu buai le America history kum zani chuang zet chunga vote ti chingpen na sat per thlenga kovelina mu chiang em ti relowin haiderin Biden chu president elect angin an la chei bol zui ta zela White House chief of staff te an han appoint lok wei thul foreign ram president te le prime minister te phone in an be kwal vela policy an han jam kwala hetianga chei bol tok lek hi alo ni jok em ni le Biden hi amak ti pia lam ani state tinin ne tu jok an ti chian hun te ngak ve se ang deuh turania hemi chungchanga hian kan video masalama kan tarlan to angkhan first presidential debate moderator in azona achan na khanin election 2010 official taka result an puan ma lo chu ka nga kang tia chan naka kan threvek ome an pola mi fir fiak te thule hla azoma om tura an du danin alem an chei bol vel ni berin alang tlat ani tlakna asangin aza tlak mai alo tling hlo ani point hetianga lem lo chan lok chia mangai lo nge ni achan lok turani wangin ateu lai ber hun tha alo chu jok eng chanchin thar news channel nge kan rin don tuna hian kovel puma media la le thunei mitam berin chanchin thar kan donna mainstream news media anti te hi mi hausa ton to te ta ni deuh vek an thu chua 90% zet hi trama soi chiat na Trump heading news vek ani chung jinga hriat lar lo deuh ber chu CNN MSNBC New York Times Washington Times The Daily News le adang te chung anti Trump thu chua lo la chong tu khovel ram dang te le India ram le Mizoram thlenga chanchin thara min chom tu te hi an ni ta ani tuna pheichuan trama chanchin hi atha zong mu tur om talo han Google velte I hremayang trama tan lam thu chua reng chu Facebook atangte Twitter atangte hian an delete mak mai zela mu tur le chiar tur awang em rengani heti khopa democrat hote media tam ber nei tu ten an be ron na sat awang hian khovel pumaring tu makta duai tam takina kan tong trai puimek trama soi chiat na le dot pu na dot thu hi aleng noi mai ani fin fia na hidu chuan he tu cha ka chut lai hian thian pakatin Biden chu vote za thum le paruk muin atling der to mai taman zani som thum pani amu ti TV ka mu CNN in ati tin min rila kalau nui mai state paruka vote chiar that mek le court thu buai nei me ka hian tunge tling tur ti la hriat lo atotol vote som sari pakwa om na hi an lo bel ve ringot ani ti chuan CNN chuan khovel mi pui muwa dot mulum asoi hre chuang lo ani eng news nge kan rin ta kang alungai tlak lowang dot mulum manga mi bum hre lo thiang zaw ho news te ai chuan pathian tri mi le thudik rin tlak chwa tu news a om nual adang news channel trafaran mai te chu Sky News Australia te NTD te The Epoch Times te One American News te Christian Broadcasting Network CBN te hi alar zual ani dot thungot an soi velo duk tok le phot teng isuan ram nei athul teilo tong trai na in lalparam kan la zel don voin ni som pali November sang ni som ni hian Revival Healing Ministry buat sain Prayer Tower McDonald Hill Donald Trump atana tong trai na program an buat saya thu ka saya pathian in du sak taka min peksa kan ram ribuai chin fel ani theinan kan tong trai bok lalpan mal som chewro se